Ka puo ya diatla ke tshepiso sekolo me farele ba dintlha Moatlhodi wa pele wa Afrika Borwa a re o bontshitswe fa tautona advocate Duma Boko a inotswa ke modimo go fetola lefatshe ka bophara Moeteledipele wa diphathi tsa kganetso mo parlamenteng a kopa party e busang go baya kwa pele go tlhatlosa maemo a dikolo tsa puso Fa mo go tsa metshameko mo leking ya FNB Premiership gompieno setlhopha se se mo maemong a botlhano sa Gaborone United sa amogetse se se mo go a bosupa sa Orapa United Tla di simole jana moatlhodi mogolo wa pele wa lefatshe la Afrika Borwa re Mogoeng o phaketsa etetse tautona advocate Duma Boko ka bogagagwe kwa ofising ya gagwe go amogana le ene kgothatso ya lefoko la modimo re Mogoeng a re o rumilwe ke modimo go amogana le tautona Boko lefoko le le tswang kwa modimong le se dimositseng puso e ntšha ya lefatshe leno le le ka thusang tautona go etelela pele It is that you simply have no idea what kind of a setup the Lord has put you in. Your mandate is way beyond Botswana. Yours is the birthing of a governance system that God has ordained for the continent to spread over the whole earth. There is no nation in the continent of Africa that has had a leader divinely orchestrated or catapulted to the position of government like you. In fact, I felt there was no way in which it could not happen. And if anybody had asked me then how, I would have had absolutely no answer, except the firm, unshakable belief that it was going to happen. And that was a test of faith. And I think when I reflect on it, I want to say to myself, I was firm in faith. Moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa parlamenteng ya bolesome le boraro yo gape le moeteledipele wa phathi ya Botswana Congress re Dumelang Saleshando o kopile phathi e busang ya Umbrella for Democratic Change UDC go baya kwa pele go tlhabolola boleng jwa thuto mo dikolong tsa puso go tlhomamisa tekatekano mo baithuting botlhe re Saleshando buile jalo jaaka ne a khela mo pegong ya ga tautona advocate Duma Boko fa sena go lekodisa ka seemo sa setšhaba ka la bobedi kwa parlamenteng Solofelo Tombale ka pego Tshimolodiso ya parlamente e ntšhwa ya bolesome le boraro e supa fa tiro ya bao ba ba tlhophileng go emela setšhaba e simolotse mme e sa simolola fela ka go tlhophiwa ga mo parlamente wa Maung North re Dumelang Saleshando go nna moeteledipele wa kganetso lekgetlo la boraro mme gape e mo fa sebaka sa go ntsha maikutlo a gagwe ka tekodiso ya botsogo jwa setšhaba e ntshitsweng ke tautona advocate Duma Boko ka la bobedi ke batla gore mo ngwageng tse tlhano ke be ke ka tlisa maduo a Maung Senior Secondary 5 years from now ya ga ke lo 100 days 2028-2029 a rotlhe re tleng ka maduo a dikwele tsa puso ko dikgaolong tsa rona re a bapise le maduo a dikwele tse di ikemetseng ka nosi ha go santse go na le pharologanyo e tona go tabe go raa gore tshwanelo ya bana ba tsena dikwele ka ga tlase ga goromente wa UDC e tla di utsulotswe moeteledipele wa kganetso o ne a kgola tautano yo mošwa ka go tshepisa fa a tla direla dilo tsa puso mo pontsheng ka nako ya boeteledipele jwa gagwe Mr. Speaker ke a kgole tautona re Boko ka go ba pele setšhaba thulaganyo ya e batlang ya malatsi a ntlha a lekgolo first 100 days plan in office ine la ntlha go iragala mo dipolotiking tsa Botswana re tshwanetse ra mo akgolela seo le fa go ntse jalo re Saleshando o ne a gatelela fa mapalamente a phathi ya gagwe ya BCP ba tla tsaya boikarabelo jwa bone jaaka phathi ya kganetso go diragatsa se se tshwanetseng ba sa iphetsapa Solofelo Tombale Botswana Television Gaborone
Go kaiwa fa boleng jwa ditlhapi bo le botlhokwa mo temothuong le gore go nne le dijo tse di lekaneng ga mmogo le go nonotsha itsholelo ya lefatshe leno. Se se tlhalositswe ke mothusa mokwaledi wa lephata la lefatshe le temothuo Re Jacob Momene jaaka na simolodisa sešwa maitlamo a lenaneo le le itebagantseng le boleng jwa ditlhapi mono ga borone. Re Momene a re tshimolodiso ya lenaneo le e itebagantse le go nna le mhama o itshetletseng wa thuo ya ditlhapi mo lefatsheng leno. Mo Tjati Mokibelo wa bega Lehatse la Botswana le inaakantse le go kabakanya itsholelo ya lone ka go simolodisa mananeo a tileng a ka thusa mo kgolong ya itsholelo mme go simolodiswa ga lenaneo le tshwana le le itebagantseng le botsogo jwa dithapi go tla ka nako e maleba mo go thabololeng mohama o wa temothuo. Fisheries resources and aquaculture play a significant socio-economic role at national. Mohama o wa thuo ya dithapi ke konokono mo itsholelong ya mahatshe go tlhalosa ga batho ba heta didike ba ja thapi mme se e le botsogo jo bo siametseng mmele. Is generally the most affordable source of dietary animal protein containing essential fatty acids and micronutrients. Our strategy is feeding into the aquaculture strategy. Our strategy also for those who have Lenaneo le tla tlhomamisa gore go nna le kgolo mo mohameng o wa thuo ya dithapi. It is not standalone. The idea of ensuring good health for our fish is to ensure good production of fish. Go boletswe ga lenaneo le tla tswelela le manokeng tokagatso itsholelo le matshelo a batho go rala lehatshe leno. In partnership with SADC, as FAO really facilitated the signing of the SADC charter establishing the ka tshwaragano le ba lekgotla la SADC re beile monwana mo tumelano ya go bereka mmogo mo go tsamaisa mohama wa thuo ya dithapi. There are significant step towards the sustainable management of fisheries in the region. So as SADC, we re le lekgotla la SADC re itamile go tswalla go bereka le mahatshe a ka hata sa lekgotla la rona go thomamisa gore mohama o wa thuo ya dithapi o ya mankaleng. I urge all stakeholders to fully embrace. Re le gwatha lothe bana le sabe gore le tse karolo e bonalang mo go diragatseng maitamo othe a mo lenaneo le mme re ka tega mo go se ga re le sopo sengwe. Outlined in this strategy. Go ya ka baitsanape mo mohameng o wa temothuo lenaneo le sologetse go thomisa gore go nna le twantsho ya malwetse e nonofileng tebalutho ya dithapi go yeng pele. Mojati Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Fa re tswelela modulasetilo wa makgotla a baitsanape ba melao mono Botswana re o sego gare ba mono a re thuto ya setšhaba ka melao e rotloetsang tekatekano mo mohameng wa botsogo e botlhokwa fela thata ka jaana e thusa go fema le go gata kwa ga ditshwanelo tsa setho le go tlhomamisa gore ba amogela ditlamelo tsa botsogo ka tekatekano. O buile se kwa phuthegong ya bana le seabe e neng e tshwere mono Gaborone. Ke leteletso Semolekae wa bega. Go ya ka dipatlisiso tsa Bias 5 palo e kwa godimo ya bomme ba ba gwabang ka mmele batho ba ba ratanang ka bombo le bongwe le borre ba ba tlhakanelang dikobo le borre ba bangwe e tshela ka mogare wa HIV fa go tshwantshangwa le batho ba bangwe. Le fa go ntse jalo go tlhalositse fa ba santse ba kopana le dikgwetlho di le mmalwa go bona ditirelo tsa botsogo mo go bakiwang ke kgethololo le go kgokgontshiwa ke setšhaba. Advocating for the rights of KVPs and re ka dira jalo go tlhomamisa gore Batswana ba tlhaloganya melao e ba sireletsang le gore melao eo ya diragatswa. Re ka dira se ka go tlhomamisa gore re lwela ditshwanelo tsa batho le go neela setšhaba ka kakaretso dithuto tse di tseneletseng ka melao yotlhe e ba sireletsang. And is where we should be having these conversations to eliminate what forms of HIV-related stigma and discrimination still remain. Specifically, we aim to enhance awareness of the unique challenges faced by key and vulnerable populations in accessing HIV and TB. Ra batla re tsibose setšhaba ka dikgwetlho tse di itemogelwang ke setlhopha sa batho se se akaretsang bomme ba ba gwabang ka mmele batho ba ba ratanang ka bombo le bongwe le ba bangwe. To ensure that the rights of these populations are respected and protected
o ne ga tlhalosiwa fa go fedisiwa ga dikgoreletsi tsa mothale o go tlhoka go tshwaraganelwa ke botlhe. The Code of Good Conduct in relation to industrial relations, which is created through the Trade Disputes Act, actually specifies when it comes to sexual harassment that you cannot ask re wataritse bose setšhaba ka dikgwetlho tse di itemogelwang ke setlhopha sa batho tse se akaretsang bomme ba ba gwebang ka mmele, batho ba ba ratanang ka bong bo le bongwe le ba bangwe. Re batla re itebaganye le dikgwetlho tsa bone ka letlhakore la molao le ditshwanelo. A lot of times they do not. Number one, because the people who the laws are meant to protect do not know about them. And number two, the people that are perpetrating do not know about these laws, or they know about them and they keep it under wraps. From the moment you go into hopping into a combi, who is going to say what to you? Molao wa boitshwaro jwa babereki mo ditirong ga o letlelele gore motho o ka botsolotswa ka bong jwa gagwe. Se se teng ke gore bontsi ga bo itse ditshwanelo tsa bone, mo gongwe ebile ba ba dira molato le bone ga ba itse molao. Different experts in different areas that are supposed to just serve people. Go rotloeditswe gape gore bana le seabe ba ikopanye mo go sekasekeng go dirwa ga melao e ka tswelelang ka go gotla tekatekano mo phatlalatsong le go aba ditlamelo tsotlhe tsa botsogo. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mabontlenyane yona a emetse lefatshe leno kwa kgaisanong ya Miss Universe. Dr. Thanolo ke utlwile o letsa go rogile mono Gaborone morago ga go emela lefatshe leno kwa kgaisanong eo kwa Mexico kgwedi eno e le 13. Thanolo yo dingwaga tse di 20 le bofera bobedi yo neng a phadisana mo kgaisanong ya Miss Universe ya bo 73 o boletse fa itumedisitswe fela thata ke kemonokeng ya Batswana fa le kwa kgaisanong eo. Dr. Thanolo o ne a nna le sebaka sa go gaisana mo dikarolong tsa talente le go supa ngwao. A tlhalosa fa seo se mo rutile go le gontsi fela thata le fa go ntse jalo kgarejana eo ya re go nnile le dikgwetlho tse di tlhokang tshwaragano go tlhagolela tsela bo mmabontlenyane ba batla emelang lefatshe leno mo nakong e tlang. Kgarejana eo e ne e goresiwa ke tona ya banana le bong Melesego Chombo yo mo akgoletseng tiro e a dirileng lentswa ane a lebanwe ke dikgwetlho. There's nothing as beautiful as representing your country internationally, and what makes it even better is when people rally behind you. I know that you have seen the wave throughout the year, how everybody got supported in my experience, in Litlek's experience, in Ross' experience, and you had the most difficult time of the year to represent your country because we were going through a transition of elections and a transition of a new government, and I remember texting you 1,000 times because I was worried. I think we deserve a better budget for the pageant industry in our country to grow. We need teams, we need to be having a lot of monetary support going on in terms of sorting out wardrobe, in terms of just paying everything on time, participation fee, all of it that you can mention. So I'd say I'm really happy that now we have someone young and we can push into it. And like I'm saying, we need more of the queens that have gone to the experiences to be able to share the experiences with the ones that want to be, which is something that I believe I'll be able to unroll as well. Lekalana la Motor Vehicle Accident Fund le bana le seabe ka go farologana ba itshwaragantse go tlhomamisa gore ba ba amegileng mo dikotsing tsa tsela ba bona ditlamelo tse di maleba go busetsa seriti sa bone. Se se tlhalositswe ke mokwaledi wa lephata la botsogo Professor wa Tlhokwang Komazana kwa thutopuisanong e neng e tshwerwe mono Gaborone. Refilwe Motube fa tlhalosa ka botlalo ka dikgang tse di amang bao ba banene le dikotsi tsa tsela. Professor Nkomazana o gakolotsega gape gore go botlhokwa go sekaseka metlhale e farologaneng e dirisang maranyane go leka go thusa ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela go boela mo seemong sa go ka kgona go itsamaisa ga mmogo le go thusa go rarabolla dikgwetlho tse dingwe tsa botsogo. We want to enhance efficiency. It's important to enhance efficiency for multiple reasons because there's always re tshwanetse re bereke ka natla gore go nne le maduo a nametsang ke sone se ba ba amegileng ba tla kgonang go bona thuso. So we must look at efficiency in multiple ways so that if the system is efficient,
not just in the pocket, but also in the individuals that are benefiting from the system. moeteledipele wa MVRM ke Tshitlhagwane o gwetlile batswana go inakanya thata le go fetola dikakanyo fa go tla mo go rarabololeng botsogo jwa ba ba amilweng ka tiriso ya maranyane. As we delve into the theme of embracing mindset change for enhanced efficiency and outcomes, re ikalela go tla ka metlhale e fapegileng gore re kgone go atolosa thuso ya rona mo go bao ba ba amegileng kana ba ba e tlhokang. Forward to exploring new strategies and approach to drive efficiency and improve outcomes in our respective fields. The things that we discussed mainly today is that we need to be more innovative. In the past, what we have done, we've always made use of how doctors were trained in hospitals, in ward rounds, and how they get together to learn. Se re ne re se gatelela thata mo tsatsing la gompieno ke go ikaega thata ka go dirisa maranyane go thusa ba ba amegileng. What we call desktop reviews, where the cases are presented and doctors sit around the table, and or not just doctors, but the allied medical professions as well, which are as important. And we sit around the table and we discuss it, come to solutions and learn in the process. Bokopano jo bo akaretsang baitsanape go tswa mafatsheng a farologaneng le bone ba nnile le sebaka sa go tla ka metlhale e fapegileng go leka go tsosolosa matshelo a bao ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela. Re filwe Motube, BTV News, Gaborone. Fa re lebatsa mafatshe a sele batho ba ba amilweng thata ke seemo sa phetogo ya loapi ba tswa dikatso tsa thuo ya dinotshi ba thusiwa ke lenaneo la Tana River Green Heart Project. Lenaneo le kopanetswe ke babusi ba Tana River le kgaolo ya Lamu ga mmogo le makgotla a ikemetseng kwa Kenya le ya mafatshe. Maikalelo a lenaneo le ke go direla merafe khumo ya senela ruri go tlhamolola matshelo a banni ba Tana River Delta ba le 120,000 le go sireletsa tikologo. Maikaelelo a lenaneo la Tana River Green Heart Project ke go direla batho ba dikgaolo tsa Tana River le Lamu ba 120,000 khumo ya senela ruri go tlhabolola matshelo a bone le go sireletsa tikologo. Go ya ka lenaneo la tikologo la lekgotla la ditšhaba kgotsa UN Environment Program, batho ba ba nang gaufi le mafelo a tlhaelelwang ke pula ba amiwa thata ke seemo sa phetogo ya loapi, leuba le merwalela, mme seo se ame temo le thuo ya dikgomo le dipudi e ba ntseng ba itshetsa ka yone. Le fa go ntse jalo barui ba dinotshi ba re lenaneo le la Green Heart la dinotshi le fetotse matshelo a bone ebile ba kgona go itshetsa sentle jaanong. Ke lemogile gore e fetotse botshelo jwa me fela thata. Empha letseno le le nthusang go tshetsa lelapa la me. Mosadi wa me le bana ba ja sentle ebile ba apara sentle. Bana ba tsena sekole. We are directly involved in managing these beehives. The community re okametse mesima ya dinotshi. Merafe e thusa ka lefatshe bodiredi le tshireletso ya one. Some slight labor where there's some security, they have to take part in security, making sure that the beehives are not stolen or tampered, and get money. Nature Kenya nngwe ya mekgatlo ya okametse lenaneo le e fa batho ba ba kobo dikhutshwane mesima ya dinotshi go itshimololela kgwebo ya thuo ya dinotshi. We come in with the community don't have the financial muscle. Re thusa fa batho ba sena madi a go reka mesima ya dinotshi le tsotlhe tse ba di tlhokang. Support the capacity that they need. Go bolelwa fa thuo ya dinotshi e ka kgona go tokafatsa itsholelo mo go bonalang. One beehive is able to give a farmer Mosima wa dinotshi o le mongwe o ka dira dipoelo tsa madi a fetang di shilling di le 6,000 ka ngwaga mo thobong e lengwe fela. Tlhotlhwa e feta ya thobo ya mmidi mo hekereng e nngwe. I will get from an acre of maize in the drylands. Lenaneo le la thuo ya dinotshi go tlhalosa fa le satle go tokafatsa matshelo a batho fela, mme gape le kgona go rotloetsa tshomarelo tikologo le bontle jwa makgobokgobo a Tana River Delta. Laone le Gwale, BTV News. Wetso ya metema e wala khonefa me jaka o itse moraka wa pula ga o sitwe me ke na jalo city ka gakwa ka yone tsa metshameko.
Mahatla a nku a itsewe botoka ke moegami a ke go leboga kgaitsedi ya ke o ratile ka pego eo e duleng diatla bo e dirila ka matsetseleko ya go bega kgang tsa sona motswela yo se ke tla go wena ka ya tsa metshameko ke bitso hela go tesiti ke ya ga kwa mme dikgang tsa rona tsare re jaaka dileki tsa kgwele ya dinao di boa morago ga international break go tla bo go sha le go sala molora jaaka setlhopha se se mo maemong a botlhano a leki ya FNB Premiership sa Gaborone United sa mogela se se mo maemong a bosupa sa Orapa United mo motshamekong o solofetsweng go thunya ditlhase kwa lebalelego la setšhaba phirimaneng eno a re utlwe go motsosefako Stoba sa moagolele ga sa simolola paka 2024-2025 sente jaaka se ne se ikeeletseng jaaka go ta go tsena mo nakong eno se kwadisitse dintlha di fera bongwe morago go tshameka maleka a mararo le go fenya emebedi kgatlhanong le Matebele le Extension Gunners banna ba ga Pontsho Moloi ba ntse ba na le shekere la go nosa ba tshekintse leto a makgetho a le marataro le go potiwa ko morago ke tse pedi Stoba seo se tabo se ikaegile mo batshameking ba tshwana le Thataone Kgamanyane ga mmogo le molaodi Tlhalefang go ka ba tsomela dinno ke hela ka bogone ka opponent ya rona ka bo yone hela ke team hela e Mashetla ke team e na le batshameki ba Mashetla ha ina le mokatisi hela wa thwathwa ke team hela e re hantlotla e tshwanetseng they play in the Confederations Cup ka gore ba good go le kalo me mo tsatsi la motshameko ke tsatsi la motshameko re siame re Mashetla le rona re me sentle re tla tsala mo motshamekong re le ka tota ka sengwe le sengwe go le ka go fenya motshameko wa maru ke gore motshameko wa rona le bone ke motshameko Mashetla na go tsotlhe mme ha re solohele sepe se se kwa tlase ga seo re solohela gore tla nna le motshameko Mashetla tota mo tsatsi la botlhano mme re confident go le kalo gore re tla bona maduo a mantle gonne re ipakanya re khotsa re ipakantse go le kalo Stoba sa Orapa United ka fa letlhakore le lengwe fela jaaka GU se tabo se tsomana le dintha tse tharo go ka tokafatsa maemo a sone mo nakong eno se setse se kokoantse dintha di fera bongwe se sena go bona phenyo tse pedi go tswa mo metshamekong e le methano ya ligi mme se santse se selathegelwe Stoba sa Dos Stretches ga se tsepame sente fa pele ga dinno ba nositse di le thano fela Stoba seo sa toropo ya meepo a ditemane se tabo se lebile go bona phenyo go ka tiamo go ya kwa metshamekong ya CAF Confederations Cup. Our program is very tough. We have to play every 3-4 days against big teams like GU, Algerian team, next Galaxy, but this is a challenge for us and test to check our real level. So our players, we had some problems during preparation. We couldn't organize friendlies. Also, we couldn't use some of our players who are with national team. Mo metshamekong e le 20 thopa tse di kopane mo leking di tshamekile maleka gangwe mme Dos Stretches ba nna letsogwana le fa go dingwana ka go fenya e le 11 fa GU ba fentse e fera bobedi mo motshamekong mongwe la bothano Stoba sa Flamingo Santos sa amogela sa BDF 11 kwa lebale la BPSC Khomzo Sefako BTV Sport Gaborone me farzana mo go tse dingwe Malak Macheng o fentse Junior Wang ka sete tse pedi tsa 6-1 6 love mo motshamekong wa dikwata final wa di singles tsa basetsana wa kgaisano e tsweletseng ya tennis ya ITF CAT under 14 mono Gaborone kwa mabaleng a notwane a rutlwe go rata moeng Mofenyi yo wa tikologo ya ntlha ya tennis cat under 14 morago ga go fenya Everjoy Chigumira o tsene mo seteng ya ntlha le kwa tlase Wanga motsentse mo kgatelelong fela a tloga itharabologelwa a fenya seteo ka 6-1 Malaka yo a dingwaga di le 12 a tsweledisa tshameko e ntle a tsaya taolo ya motshameko le go ntsha dishote tse di bogale mme a phamola seteo ka 6 love go fetela kwa pele Today I was playing the quarterfinals against Junior Wang. It was a really good game. She gave me a tough time. E ne le motshameko o se motlhofo jaaka Wangana sa mphe sebaka mo seteng ya ntlha mme tota ke tshamekile sentle thata
ke ne ka kgona go bona mako a gagwe mme ka dirisa go kgona go and fenya. his shots were stronger. And second set, it was quite good because I was able to loosen up and play the match well. My shots were also getting better, and I was able to move him. The second leg, my goal is to also become the first #1. I believe if I get both the points, I can make it to top 10. Well, the first set was tough, but I managed to get a game. And then for the second set, she was like blocking back all my... Sa tla ntlha e ne se motlhofo mme ke lekile ka bojotlhe mme fela ke dumela gore ke tshamekile sentle. And I think I should improve on my technical abilities and stuff like that. Yes. Mo maduong a mangwe mo letlhakore la basimane Johanne Theron wa Namibia o fentse motshameki wa monogae Tinashe Patswane ka 2-6 love 10-3 mo di-singles. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Me jaanong fa re garela dikgang tsa rona setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao sa under 20 se thulane le sa Zambia mo motshamekong wa bone wa bobedi mo kgaisanong tse di tsweletseng tsa COSAFA under 20 Women's 2024 Championships gompieno kwa lehatsheng la Afrika Borwa Johannesburg. Zambia mo nakong ya gompieno e teletse pele ka dino tse 4 go lefela mo motshamekong o sa tswang go tswa ko nakong ya go ikhutsa. Setlhopha seo se gata papiwa ga ebola e se fentse gape ke sa Mozambique ka dino tse 3 go tse 2 ka Laboraro. Botswana e mo group A le ditlhopha tsa Mozambique, Zambia, Lesotho le Afrika Borwa. Pero eo e re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona mme jaaka re bua motshameko re santse re o setse morago se tsamaile hela metsotso e ka nna 67 mo nakong ya gompieno mme setlhopha sa Zambia jaaka ka tlhalosa se eteletse pele ka dintlha tse 4 go lefela mme nna le wena re a kgaogana la ka moso letsatsi ke le lengwe ya mo nakong ya gompieno ke leboge morarre Tshepiso Sekolo yo ne ngarela dikgang tse ka pua ya diatla o ratile ke fitlhile o tla ba buile go tla go tsweledisa ba garela tirelo tsa tsatsi la LABOTLHANO tsa BOTSWANA Connect go fitlhela re kopana gape. Hollandia Coffee Shop started off as a grocery store way back in the 1940s. Present day, walking into Hollandia is akin to walking into a museum cum art gallery. The rich history, which dates as far back as 1948, represented by the pictures plastered on the walls. This place, which has become a haunt for the locals and tourists who want a feel of the Khansi culture, coupling it with good food and a great ambience, holds a piece of